balba fura ba da buriyo be balba wan ko lara kitin balba balba lara kitin balba tu be ruwa yin lara kitin mera fura da ti buriyo be balba wan ko lara kitin balba balba lara kitin balba tu be ruwa yin fura kitin jogi do do be balba wan ko lara kitin balba balba lara kitin balba tu be ruwa yin ko ya kitin yara la fura ba da burido be balba wan ko lara kitin balba balba lara kitin balba tu be la la mu ko ya kitin balba fura ta ti buriyo be balba wan ko lara kitin balba balba lara kitin balba funa ba da buriyo be balba wan ko lara kitin balba balba lara kitin balba la mu ko ya kitin chaji funa ba da burido be balba wan ba ko ya kitin chalala balba lara kitin balba tu be la la mu lara kitin balba funa ba da burido be balba wan ko ya kitin balba Wamine walego ai won wa timi wakisha yeso timi wakisha fine win lega mewa kero polo gilobo ginam jami dujuma tiye mami agiki ker kom wandano kero way chelli ki komerwat wo fuyi da ko fuyi okay imari yor wuri Yesu Kristo wako lori lobo weko kwa ngara chela chel ni aki kom tuwech pa jogi tuwech me chol piny tuwech me bal guru wa kom wa wan ma wachuli wa fuyi rolo ba deyo ki focho bed bore e anno miyo ni an machalo tin wa diari chi wa diar joma pol ma tin giri pe kwedwa iyam wa diar pogi chi we gin duchu ma watiyo woki tichi gin lo ba mai miyo we ko kony bene joma gi winyo no bana cha mari pe ka chel kwedwa win lega wa
dul mon pa jogi magi luanya yamo ki chol ping icha ma chal man watur terogi watuyugi bulugi nammi mai ye ti ripe kwa try de yoki twero ni enyen Yesu Kristo wa Amen. Tini miro mi po maduong to try pe mwaka manyen. Miro po madit to try pe mwaka manyen. Mawa oye. We would like to thank everyone for the good time that we had this year. Tini program wa me achel pe mwaka manyen. This is our first program in this year of 2021. Tini wa tini and we are dead me achel mwaka libario kipiare we achel. So today is the 3rd of January 2021. Mayane chapet me achel me mwaka libario kipiare we It's achel. our first Sunday of 2021. Wati Pajule Town Council. We are in Pajule Town Council, Wati Pade District. Pade District, Ashuri Sub-Region. actually sub-region, Northern Uganda. Northern Uganda. Nira matini wan wati kilu tuji kit macharo. Ba loka kara kikari. Chapet. No wati kilu tuji manu ba orogi. So every Sunday, as we usually do today, we are so blessed to have evangelists, the preachers, our blessed people who always help us to preach the gospel of our Lord Jesus Christ in this region and across the world. Today we have them here. Emantini wati ki joma wa mero wa ngegi kinyingi. So today we have the people that we would like to let them, we know them with their names. Wachako ki tum kuya. So we shall start from my right hand side. Anya lamna chicho wayo. That is her names. A legacy ara I pray at the Sia Church, maluba lara ye. the one that God gave with salvation from. Pakwa ba Yesu. Praise the Lord. Luale Christian the Luen. Those are her names. Yeah. Ati la ten. She's a leader here in our church. te Paul ba Praise the Lord. amor un wenge nying ruat wa I greet you Yesu all in the name of our Lord Jesus an Christ. aber rebran mata ukeny That is maror our timo names. kisa Those are our maru names. nying ruat Follow by Makwo, Praise the Lord. Annabelle Reverend Willie, Those are his names. William Wilberforce, Yeah, those are his Archdeacon names. Pade. He's the Archdeacon of Pade District. Yeah, tena wacha gengetie. We also have our youth here, our humble youths. They're also here. They should introduce themselves and we should also listen and see them too today. Before Yesu, Yeah, praise the Lord. Anya Kilwela Twe Consisandi, Those are her names. Adi Damalare, She's a saved person. Praise the Lord. Yeah, those are his names. Before Yesu, Praise the Lord. Luani Monica Rokama, Those are her names. Before Yesu. Praise Luani the Lord. Meruta. Those are her names. A legacy aniso. Yeah, she prays at St. Justo. Paul ba. Praise the Lord. An Reverend Christian Agweng. Those are her names. Praise the Lord. My name is Kenneth Rubakene. This is our church, and today I will be helping here to make sure that we have our gospel to reach across the world. So thank you so much, and may God bless you all. Amor wo kingin Yesu. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Christ. The people of God who are all over the world. Macharo watute. As we have introduced ourselves, we have known each other, who is here, who is not here. Mapupia wakwan. Inachoya mawachumi yene na matin. Before we read our scriptures for today, that we are going to stand on it, Wawero lubara pasigi. we are going to sing our national anthem. We shall sing our national anthem. Lukolo Yesu. Bangana, Mena le dano, Bangana, Yoro lo, Bangana, le dano, Mio come, it's Jerusalem, Mio come get chua, it's Jerusalem, Mio come, Give
rumginga duba mukonya akoregenga ruda koregenga chwa chwa yakamurura kuriya mama kuriya majwa malo en muriya mochero kerenga mojo kutulu en muriya mama duba muriya mojo yoro nye yoro nye ne tolto yoro nye yoro nye ne twetwe yoro nye
ling ki ko mu pe yo ta ruora de wi mo no kang la tel wen wa e la ruora de wi mo no kang la tel wen wa ki la loyo ki la be cho ke ya ni ke cho ke wa ni ke loyo ke mama bulin mo jama na lubangana lubangana wanoke ka winyo kwan meme wa menino matin ka chungwa kama wachunye. Yeah, we shall take the readings of today where we are going to be standing from our scriptures of today. Wakwanyo kwan mame waki di parokwena chura piario we bichel. Wachako kwan uneki tieng apa we bichel wagiriti aparabo. We shall be taking our reading from the Acts of Apostles 26. Wachako ke tieng apa we bongwe bichel wagiriti aparabo. 16 to 18. Act of the Apostles. Just listen to how it will be read by our leaders. Act of the Apostles 26. Ento ay chung yen anen bori pilogman meketi ibella ticha kila chaden pigien mai neno madok ikoma kipigien ma ibineno kadak abinyute bori ikar manyim abilari kibot jomerogu kibolu rok bene abiori bodgi bi yapo wangi wegi awo ki cholpin buberi chieng go awo gi teloj metwe patatan buloke bolba weg balgi tigu nonka bedo ikin joma luba lonyo gi gudo jone pini yegi koma. Those are the readings. You can be following from your Bible there. We have different versions. Look, mama winyo ki kwano ni man look para teach panuba. This gospel that we have heard, it is from the apostle, the person who was serving God. Someone that God saved. That is Paul, of which it was called Saul before. And after God saved him, his name was changed to Paul. He is the one who gave his testimony using his own mouth. He said he is the first person that Jesus Christ saved. He said that after the death of our Lord Jesus Christ, he was the first to be saved. But other apostles, they were called, they were not saved. But other apostles were saved from their different works, others from the river fishing, others were businessmen, so they were called, they were not saved. He said that he was the first person to receive the salvation of our Lord Jesus Christ from the whole world. So he spoke this one when Jesus Christ himself came and told him that, rise up. Because I'm going to send you to all the nations. So that you open up their minds, you open them, their hearts, and remove them from darkness. So that they receive life. So in this way, if we say that Jesus Christ saved people, we are not saying it using our mouth only.
wayo kun wa mo teach ma eno tiu ma nyuru ni o lara wa lara. We have a Kita Paulo testimony. We have a testimony to show to the world that Jesus Christ really saved us like he did to Apostle Paul. En mo mayo ni tuju wayo ni I teach wa metuchu jiri I kanisa mambe de Southern Evangelical Revival. That is why as we move in evangelism in our church of Southern Evangelical Bible Church, we always say that. Ni eno tuju wa wachi wa woro ka che kicha dem. So we say that we move together with the testimony. Cha dem malo ba tiu. A testimony that God did this. Manyuru ni ena wati ye ni oberu lare. So that to show that what we are in is the true salvation Big of our group. Lord Jesus Christ. Pe group mo nyu dul mo. It's not- Madano chao ti dong dano mete doni ye. It's not just a group or something that people just start and then they enter inside. Pen dul dano donyo ki mirina ni ana chero ka donyo dul. Because a group, people enter in a group for a specific interest and different interests. Eto beru dano malu bao laro. Lupa lara yaga kiru dul. Because like this case, we are seeing that for the case of God, God will save you and then bring you into the group. Kila ngara chela malu bao lara. Tiki cha deno ni anki lara. Everyone, each one of us who have received Jesus Christ has a testimony that me, God really saved me. Dog nuru mo malu bao laro enti ye. He will show it to you that where God picked him or her from. Kita Paulo unyuru mere ni eno no iberu la nek dano la luenye kom joma gu ye yechu la makdi la chwalgi buji la nek jomu keneo en ki lara ki titienu. The same like Apostle Paul showed that God really saved him because he used to murder the people of God. He used to do all the bad things, but the mercy of God came to him and saved him from all those bad things that he did. Pe man timni wa tuju jiri kicha dem. In this case today, we are going to be preaching with a testimony. Wa mero wa wincha dem be lara ki bod ngat malu bao lara. Ma peu donya dul. We want to hear from the person whom God saved him and bring him in the group. He did not just come and join the group, but God saved him and brought him into the group. Pe man wa tiki la teach palu ba. So- La wot wa. So we have our fellow evangelist. Ma era ye Deven Archdeacon o King William Wilberforce Archdeacon mepade Archdeaconal. So we have our archdeacon for the archdeaconry, the right Reverend Sir William Wilberforce. Okay, so he's here with us that he will give us his testimony of what God has done into his life. Wabi winyu ki bore kit bachal lu bao daro en kwere ki kwere malu bao daro en ki ye ki ngo malu bao tiu pere karma en do ilare. So it Ki will- ngo ma lu bao lo ki kwore karma en do ilare ni o wakombe. So we shall hear from him. He will tell us all the step by step how God saved him, what he did for him, how he used to live in his life before God really came and picked him and saved him and brought him into this group. Pe man wa jol la teach palu ba. In this time, we shall now welcome our the right archdeacon for Pade district. Wa wa win ki bore. We shall listen from him. He will give us a live testimony. Eno bitero ke leptua menwo kundong pewa mero ni wa gonya. So, because a testimony is something that is very crucial and it is very, very important, so it will use our local language and we shall not interrupt it by translating, because you know a testimony is something that comes directly from God. So we shall not have the translation, it will use our local language of a choice. Wa jole. You are most welcome. Mafoya. Bewa lego. Ron ba mataro di chu cha ba chal man mai miu. Wega chung nyim wilobo. Wega mi cha dem me da ma pe drama. Ma pe goga mare yuba. Ron ba mi akero. Ida kyaman mai miu picha deni. Tele kisani tak pa chwin mer maleng. Yesu Kristo ruat wa. Amen. Pe jo magati award ka chel kwedwa. For people who are moving with us, Anna Beru, Reverend William Wilberforce, okay. so those are his names and he will continue now in the local language. Anna Chung Malo, Kumbere Wun Jomotica Word Kachi Quetwa, a Chung Mimilu, Cha Denme, Da,
ma goba pay abir ka minu cha den me da kin ma chal Yesu Kristo tiki twero me la dano ne kwede ma chal eno bino ne a ki wi polo bino ka la dano an ngara chiel ma Yesu Kristo lara we ga tika miyo cha den enene pa miyo chale cha den mu chalo goga nyu chalo drama ma dano ge yuba chiki ke go pretend ni a ini yaw ber kuman nyu ngata moni por ber jwaga ngata moni por ber la mer ko ngata moni por kirti chumani ni ci dong dano ge karo dong i TV gi dong ke nano era mega enene u ber kum cha den me da ma gin mal ba ti kom kwana nya da wajo an abero la tiempa la dit ma luoni a okelo yusero ma kagana kiloni la renom an ginywala i gang matiri gang medeo gang mo pong kipi gang machan dek peye kama kiloni agora trading center ma lobo ma an ginywala ye wan wakwo lobo mangich maka pora ki lobo pale jutaya chino wati area ma kiloni Mesopotamia piane wan wati kin kula rio mene kula gago kachiel ki kula gora chi ngom ma mekwa kama kinywale ye ti kin kula rio enoni chi mamana ubero adong pin siriana manya pa buya me kara pa lola lila mati pa jule an kinywala ni no de pierre wiya ngwen me dwe ma chiel wa ali wa chiel kimia bu ngwen ki pierre bi chiel nono makubre ma tiga lokke ana ti dano madu teki ti mwanga pierre bisiel meno ubere kicha pale ba mu gwa we tin pura tigi kero melo nyimu we munu win dwan mal ba mi botu ana bere la tiang me aboro ba mamana pian mamana unywalo tiana pa wirio ikom le tiana para rio inoni adek magi kwonywalo gi gen wengu to uwego to palutino wa dekinu ni ukelu tam mi wilu nyoru maka mega chi kima chalo no lok palba kai por back to 60s no ni lok palba mo matia ti no put pe kare ga beru no dong church missionary societies gen gu kelu dini eto kerne uno pere mono paramo jok dano ki lok mi war jo uwege karma dong to beru ga maklu nyoru na si gen gu lakke o gu chero ka warja ma igang ma mewa ti joma rio ma don ma lo no pa jo ma terre de kama an Yesu Kristo la ki ene ye ma chiel u beru tiet ma rio u beru kon tiero no loyo gangwa ma tekpe ma mana madong gu ber ka wot ibara jwoki ti en be doki wireno doga jwaga kitien lokini wedu ugwak lo tieno mukene magi binywalo gi wero jugi mu aki kom gori jugi mu aki nam gubir gu goyo gungi igang maka mekwa ma jugi ni wen nyingi be tie ma bititu dok be en gen jugi ni poli gen o ber ka golo ora ka chao nying lo tieno waki en nying jwaki kuni watikila wigi maka luoni moro la teng watiki jok mukene mak luoni la beda tool jok mukene ki luoni la wiano abu mukene luoni la machi mukene ki luoni akulu la cheese mergen jogo beach manu ku loyo gango ma terre de ma ben en gen jogi ni enoni kai kar mak yobo manu ki tika ka tetu joa maki tere upe chabera chiel maken ki tiru miel jugi gi miel upe chabera chiel manu dano ma area kinyu wen teka chin liero ka chin ye ngolo teka chin kier ka ku cha ko goy bul jok pa na wanga ne na ngolo wang dano udiku ki omo ku menu upe chabera chiel chigen jugi ni wen gen gi mielo ki gi nyuru kero gi maka gen ku biro ma cha maki tika nyuru kero gi ni ake ko mamana gen ge chero kwanyo lori mach manu twaki kero ka churo muru lori macho mura ni rum kita dano muru gwana nyo muru la yatani ti
ero diku mo mai no ma chingo mano lo pe bepe kunu churu lore machi dogeni pe bi no ni lore maje o wajo be doge no bir me kik mani o duduni o wero gen jogini eroni ngal man tiki were o wero be pole nying yikuni weng mani no dana chaka kin gang ber ora pa jo ben la bole charu mor la tengi makai kai kar ma ke ti yengo en jog gang wani ga ke miete ku miel ku biro miel ki chako en wen ma wene mor la teng do mor chobu ro mor wera kiri mor la teng tien chom kum kwat chi biro mielu jenye king yeru down twat no mana gi wan no be put tien bin mot won ping gi bor won ping u ba got wor ka fulu wor ki la fu ngata nguri pe menu jox biro nyuru ker ne chalo man na lo ni la beja tuoli biro chao ki wor were ti wor were chenga magi le bolo wo chenga magi le bolo wo le bolo wo chenga magi le bolo wo kare wai dika le bolo wo piane le wai le bolo wo ne no mi ke ringi gam to le bolo ki bi tuwe en no por kum dan bi tuwe nguting ngata mane yaga jok wai donc war doge ka dum wego ngati ni no bi tuwe to le bolo nguting miro gim ana ne ki wa ma Yesu Kristo pia la arpa do me kwa ki wegi mo kene ma pola ta ma pada bi bale chawi ma gen ki we ngat jok mam tiki wene do ben ka la tien mo ma ke mero nywale ne gangwa kon ki pinyu tampa jok ki pinyu nyi ki bot jok we be pun nyingi ni we ma kwano ni puli we nying puli we ma be ka chako ikum lu tien ma ka mekwa mai no ni tetu jore ka ogiro mo kene biro we jok mono imera yenye la bolu ki yenye muchele imwaga iko ni weng no je ma chala muchele no la bolu chala la bolu ko no tek ma pemel to ero piano bir ora pa jo yenye para wang no ka jok mero dien la yim mero lu nyore na go yen dien la yim ke kel ka de mero fuano ko mo leon wil doktum puene u mero ke kel en bueno ni ni yaga en wego ti ma rani gang kenyu foro ta Yesu chumio imwaga ikuni bianka ke dan wani back to 60s ana ye do wana yo ngi tetu lok me back to 60s ma bereda biani mwa piera bishel no ma ke nyala kwere ni uno poli cham jemmi tema di wilobu pikita kuri jemu tiyo pinyata bon tiyo pinyata chukar tiyo pinyata karo tiyo pinyata kun wagi gina ruga baba paro tiyo pinyata ete mwaga chani cham jemu no tek dano gi ko pero eto dano do no dog gi tek kulung tugani yato moni ko on yat uno pe pole dano chamo luyak yat kala ten ko lere chere kunyo te pai mala cho ka nyo chere kunyo keri mo mag chuyu dog gwa yi bi ton dog la ten chi po no la ten dog be ho chango ngato mo no ni ki meru pi ko be peke ya wa ya ta ke no kwere wa ya yi chere mere yen I woro be ki tiri mutaka mo ko pipigi lela be pole joma no weri ki tiri ti jaga mena ki ken no lela ti gange mabe lela no pere tek pol dara pe ngwe kere chumio cha den ma ta mi ne butu cha den me da ma Yesu Kristo tiu I pajwa wero gang ma mekwa yue ma per ke ken ka dugi I side me lokum kon mo dugi ter gangwa ma la wo no ti pat mo ma ba ho me ter digi ma la pat me digi no pat me digi ma cha no pat kon pe chokki gangwa wero gangwa wen dan wen lo ko do lo mero kon tirani wa wen kaga wa wen ma jomo kene wa cha no pe bu yi ku lo ka tung bot le ba gen gu do te kon ko ki tir gang wa kid mo ke ken ka na du ki gang kwan kim cha no ara be ka kwan en ya gara primary school we do gang kwan no down ti te kon mu kene do be mu kene wa ba di kene wa dok pe piani no cha me yupu cham no pe ere lu ba gwa ki kim ki pin ikuni ni wen lu ba no tiki yu pera
lu ban u tigi tien loke mo pira u wego u gwaga ki kin tiet mo nu tan gango ma tek u gwaga ki te kon mo nu dano mar kon gango ma pegi yue itit mai kar yikuni weng ma chal no wan pa wa ngiwe wa kid lok pa ba mo matiati kuno no bene do mo no gi chago nying dano I chale baptism no gi tie eto nyutu dano la pa ba no ber pakke nyutu dano yu meni laro mai tigi pa maram kwanyu dano kete twer mi chol pin kino la tujir kwan kwere maram weko dano logo direction mi wot maka mege dano logo kwone le bol ke ma chale Paulo la ke kwere mo tika cher Damasco kan ne ko kwena ci Yesu so mare ki yu so wati nena nen buri mala nen buri abi logi dola teacher ibi bircha den ikin lu roki ikin lu tu mabi uri bodi wego wow ichi yab wangi mi an Yesu so yab wang le pape loyo ma la ramadan la ragera ena yela dieta uriamo jugi wo jugi mayam yela yitoriam wo be parba nel ba we tek parba loyo ma la ragera ena yela dieta uriamo jugi do jugi mayam yela yitoriam wo be parba nel ba tek parba loyo wora la ragera yela tieta uriamo jugi wo jugi mayam ngana yiduriamo wo be parabane ko be we dem parabane ma yela lara gira yela tieta kwana bo mayam yela yiduriamo wo be parabane ko be parabane ma yela lara gira yela tieta uriamo mera mayam yela yiduriamo wo be parabane ko be parabane koma mala lara gira kana yela dieta ria mero ko mera ma yamu yela yiduriam wa be parabane koma we be parabane koma la lara gira kana yela dieta ria mujina mujuma yamu yela yiduriam wa be parabane ya jwa la lara gira yela dieta ria mujuma mayam yela yiduriam wa be parabane be parabane ma la lara gira yela dieta cha mero ko mero yam yela be parabane ko ma la lara gira yela dieta ria mero ko mero yam yela yiduriam wa be parabane ko ma be parabane ko ma la lara gira yela dieta cha mero ko mero yam rara yidu cha wa tek paraba lo ya jwa la lara gira yela dieta ria jugi wo jugi yam lana yidu yam wa we be parabane ko ma la lara gira yela dieta ria jugi wo jugi yam lana yidu yam wa be parabalo ma la lara mundo yela dieta ria jugi ma pol jugi ma yam bora yidu yam wa tek parabalo wora la lara gira yela dieta ria jugi wo jugi ma yam bora yidu yam wa o mio ka wero kuna teacher dem da ma ngeen Yesu Kristo lar dano Yesu Kristo lar dano ikare me ka wang tiro inoni wa chera wa dwaro rech pien gang wa ber gang kulu gang ma chan dek pei pi mangich ma chu pu chu wa winya ki bot jirani kai o kuno ni rap donya pi choka to wen ki kumi ma cha fridge ma le ba yo yugo mero Mesopotamia ma mekwa o meoni kare ka beri wa ber ka wok ke kamaraj
en ma chale yupa le ba no tipira le ba beru ka gwaka le ba beru ka kana le ba beru ka popira o meo e meno dwe piera rio wi ngwan me dwe ma beach en mo ali ba chiele mi bo ngwan ki pier bor no no inuni ana no alege katoli la rema muti ma loni la beja Wood par la phone de late brown. La mole. Si, gen de lege e Church of Uganda. Yan school ma meg wan endo. Dina che lege but atung chiel. Dina che lege but atung chiel. Si na wa jal wili. Kong wa chet kumene na dong lega tumi kong wa chet ka nano jomone ki loni mor kore. Gubiru ti ran ka chane. Pian gang wa no ranching scheme. Uganda meat packers. Uno you would run ma deep no ti. So I come with chicken and more cool. I'm a pada yelling a pain and more cool bergang on. Piano no bear my first time. Me when you look more cool. Chibe pada a yelling a penny more cool no bear kicking on. What more cool money go be no tea. Jomanic loony more cool go be no tea money joy rank. See one of my guard with your one query. Madonna oh kuno. Well no mum again. Kin job akuru batika chel kwetge wono mami ge tika wer we ma en ru wa mo mater la mal tika wer we ma won loni chan ram lobu ma ko tem wer ka puran we ka chon we ma loni chan ram lobu chan ram lobu twap dong ram wi le ya chan ram lobu mai ke mai ko la malaika pa ke chan wi le ya when you keep put your maki watch any what check and more cool. Maybe Chano Ramu Lobu, Udur Liel, Tiga Why we Lobu, Laton Liel, who need we mego, Pianicar Chani, the king, you know, and dad did no me queer chola, no twill, tall but ditty we can't cover and look at Valgoyo. Mono twill, a tall Liel, Piegi, tall macholi, yok, tall chola, no twill tea, Pierre. Si do be ka wi mu kenu bon ka liele enone no ke tuyu ti pierre mu te ko chola anda wi be yira we so do kipti te jona no gamu wi ma ko yebe pere mo mi giti weru gi nyera kene cha bishop lele boy jogi bishop tonu yadla bongi bishop bajilu changi kidong jobo kene ma ko be dong gen go dong go chobu wot ge dong ge pere lo bu kan John Gitika way chang wrong look and a chucky way be my winning way in the belly anyway more don't we are my tech. And now can you give up Africa nana can you give a yen man now pay on a nanny quana piano kitten no job team work any the bar ni one pin maka jo bill when you get a tongue who bill you go or go on a top what the bar one pin Uba God, work la pulu, work la fu, not a moody pay, you won't ping. See, I know, Dore, John, don't go wear. Haya, Jog took cookie come near a chill. Men we are pony come in Tony. Jog took cookie come in Tony. John Chow choke, Tatan yet to Louis. Get another jockey gang well down moon and again dog girl come job. I be a one. Gini ni mental pa pate money dok tie. Ci, medo gen gu riamu joko. Aya.
chào luồng bùa giọt lỡ chào luồng này giò mà mẹ là đấy cái kia muốn đuổi cùng cha bố rồi mới đi chiêng cái của mình nè này ăn bị phải chồng bé nó quăng chồng lại đặt chỗ qua rồi chia là đi ra đâu đó mà mơ là chia lịch nó mới cái school là qua ra chị luôn giò mẹ là cái thiệt của biển wow em ngỡ tao quạt cho ni quạt chết cái này mua quần em phải đâu là đấy em phải đâu là đấy mà cái luôn này là bây giờ em phải là đấy anh nói chia là đấy wan ngoan wan ki aliso fois mà em bere putie wilobo ki joy rio mo kene mà dong be gi pere wilobo wa cho la đấy wan ngoan mà dong wa la đấy neno jon wero bo jok cha wilobo ko lo to no nena yera lo wilobo ko nena no pia u kita ku beti pian ku ro ke onyu karo ki cielo nyanya gi mbero ngo do merie ki yilo romeo dong malo chi di wero kenyu enu ruku kote ma chol ki chate le kwar wany ngi chate ma ta ki wa ba ta lu le kwar wany ruku chate le kwar wany ma ling no pale kenyu pale ke no la kamu wia cha ma da la de no ka teo pini koma awachi gin eni ma dong no ba giro la gang wa gini ne tek lo yo gina gang wa chani bien jok ki gang wa kuja ki mua la da bara e do gini ni do he jo na do kwa o jok gini ngo le bo ja le bo be mi lu jok gino mo chi ko cha lu kwen gi wa da no kira yam bi chob yu cham wa ni le did you store don't wa no le did you sam gina yam wa yen ni dong wa no we karma no la re no la gam wia no tol min woro jugi tol me mero ko mayam chatao riyu ki pajwa mayam chatao riyu ki kuona monu ko te woro Yesu Kristo loyo gio wini ka konye cha no tero menyen aneno lare acha nemu kum la paluba mayam wa kwana ki bible mayam wa wera ki kan mo wan le ka turni Maria mai ko beri la bombara la lekpe wan ma wala hari bori acha nenu la paluba acha nungu ka tero anu ka kwana roch anu ka kwana no gina yam no pio no ni anu ka kwana no kero mi chiaro ka lweni ku jok ki ganga umi ma dong la re la ka lega mi ro wot mara bu ngwan gang lega moy kan pe kuja wa aki ki ka gwara wa chera wa senta pa jule mara bu ngwan manu wa te wot ke pak ken do kwa piane ambe ni karma da lare ni uno mar pak lu ba ero no pa lare uno bene alego ero be uno pa lare uno be pa lwenye ki jok kuno no awore gang lega uno pa lwenye ki jugi be pa ngeni jok kara dok ginu mo dit lo en be dok ti wo wor ke pak ken wan wa woro nying Yesu kere pa jule chiaro wore nying lan kare kitiana woro ayo kere wanaga chiaro nying lan Alléluia kabak Alléluia ya kabak woro kitien wa pinu wa ao mu wandana bisit wandana bor wa bir wa tiyo lega le rap wa kaneno la palba aneno la re ma peki chulu aneno la re ma peki chulu kubere ni kare mo wando ti yeni po la re ma wando ti kaneno la re ma chulu ka ki chulu ka gene ke waje ki chulu tien lokene gino mo ne ka liere ti ki onyo ngo onye gina ngiche ye kanu gina lim chiki kelu gina bot ke onye ye kanu gina kech chiki kelu gina kene kwanyo keche niyo mwere gin ma kichulu aneno lare ma piki chulu lare ma tiki tero ma dana ka do lare pe luoru jo lare ma tiki tero dana ka do lare pe liete ka timu bal dana ka do lare pe kwale ka timu kibal mu ke beru mot ka tianlu ba aneno lare pa ba anen Kristo lar ke dana kwere wega
Mado alare abiru mot katialuba. Abiru mot katialuba. Piani anero la me adama peki chulu. Kadanu mut ki pik wine pe balle. Danu cook ki pik wine. Tiero balle tie kanya ling. Keri yang timu bala ngong. Keri yang tiero uchuano dago ka ngetu. Tiero ka ngut wa bot ni am chatano bira wera chuano dagne abina ka kwa ki jangolo kubu loyao. Aneno kirmachal kitiu ki pete ching dano madana mono tiki joga bipa. Igula high school mo biro ka ngut ching pete ching dano mono en ka nego dano ngeri chiene talo wera mun mera accountability mabege wera nge wel dano. Meri yelare anero ma ikama da donye video mulare. Mege ma don pegi lua ki nyam ke lua ni uteo wani mai noni ma mala mal ma pati ma dana mene yelare malar ma ane mai noni ripe ne way ripe me awura ane ana ki wan jomulare gi ripe ero ripe ni kuri ki chulu man be kuri ki chulu nguto be kuri ki chulu ki onyo gino mo ki kuyu ki reo petit kita chonni tego ninu a ki kwene piano ambe alego an par romano yo chago nye mission pa jule era pa no tego ninu ni ana biru wa president me crusaders eto tego ninu pa no lu wara ma pon mala rema be bo wadane wa chete one power king lega we take book lega mo we lega kit mo ke ken eto tego ninu pa wa no tego ninu ni wa no kai kwano ya bo chura para rio tia beer me chere ke pin ino ni tego ninu a ki pulu pian we lare do o laro dano do binu pian ma yam ki dor wor me ki di chengi di won dong boru ki pin ki loyo ki remo pa Yesu tego ni binu ni ya ki kom remo pa Yesu ai wale remo ne ka ngwe ni won me ni ye ai lo kwero Yesu ma wale remo ko ka ngwe won me ni ye ai we balo ngala ma tingala ruora ma no lo bani kwere ai we lo ngala chuli we lo ngala won ko ma no lo bani kwere o lo kwero Yesu ma we kwero ruora ma no lo bani kwere chuli we lo ngala wa we kwero won ko ma no lo bani kwere ai we lo kwero Yesu ai ma wale go remo ko kangwe ruo meni maro ai lo balo ngala ma ba ngalo ruo mo no lo bani kwere ai ya lo balo ngala ai ma wale go remo ko kangwe ni ruo meni maro lo ngala wo mi we ngalo won ko man no lo bani kwere ai ya lo balo ngala jo wa kwero ruo mo no lo bani kwere lo balo ngala Yesu ai ya wo geno remo mulara o lo kwero Yesu ai ya wo le remo mu pore ai lo kwero Yesu ai ya wo le remo mulara ai ya wo lo balo ngala kwa chuli we kwero won kwa man no lo ba ai lo ngala Yesu chuli we kwero won kwa no lo ba ai ya we nyara nya we chingala ruora mo man no lo ba ni kwene ai we lo nyo chaya lo we to yero ruora mo man no lo ba kwene ai ye lo nyo chaya lo we to ngala ruora mo man no lo ba kwene oh lo balo ngala Yesu oh wa we geno remo mula
remu tego ti kong remu en tego ni be ke kele ki polo we ko bi ko joma wilo tego ma aki kong remu ne yito timu chelle ene timu chelle vini ero vini kere mare pe luogo balke kum mir me ke timu ma charo ne pian dano no pro mare remu pe yito we jo kana kai kwano John chora bisiel ti pierre bisiel wache joma pole ka ren ku doko chien wala chona we wa marre ne we cham ko jale no mero doko la joko dano ma pole ku dok chien we yito pe ni un be do mero doko ci peter wache ar kwere yere yete gi lok me kwa umi kere mat vini jalo ngo kere mari jerke achien pe lo balki kum kere mat vini tang achien pe lo balki kum remo pa yiske ken aye o lo an o lo pajowa bien manda lare ini ade pir ngwen me do ma bit ma le cheli mi bu ngwen pir bor nono imwali wa cheli mi bu ngwen pir bor we rio do ma rio jugi mono gipti gangwane kara o mano chiaro pa ne liel a cho kita ta jeme ka jo meru lwen attack mu ko ikoma dui mono giti gangwa a cho kaun a cho wa tie bien tie gagi kita ta ka jo wen match ikom jo wang Sugune mauki ya dua mat atiga pakulu ba ke ken atiga pak ke ken jemi ka joko wang ni rot kare o mana ge do du bi no galingo abana wari merke goyao pia no pura tira tia wumi mo apiare kan abana wari merke goyao mana ye joko pia mana be do mana an be do kele do da ke ko kibeno alla tia cho a okay polo tia na ngo kwa yo weno tia nyera o mara no jogo waja wano pa walwen mele ka jo weddo ngi ching jo waya mi chale le yeng lobo nyam par cha didi ka biro pa jule cher waja bana ni a ishel le tine don pe tien dor ke buli ngor la tien do la pa jule ke ta dor ke buli ngor donc be po bi nyomo Omini ikarema almirkina laga madung ano piane alala na ana no ukilu alala ma pul ipajewa jugi mano geti ti pajewani pinyo ling di tit mamana don po yu jemi ka jogo dugu chen pian ende piere ke kene uno wiene di hul ki war jog piane kom war jog muno empty jogani Bere mama jogang wa no bere mama lo tian wa no beru pere ala kuchu ma nyogumu ma biru u beru pere u we ka do ana wa je pa jok ma pier bor we rio gang wa ling litik amara pa do ro je mi ka jok dugu chen ka be no football lare darwen do ku ker wangi ka nana kita chalo jok bi lanya kwere ena go kwor kwe ba ku beti kai ner kera ku da chung kene cheli ga ta jo lanyo kita a chung ke kita wina te lok kene chel ke ga to mo ma jo ti mu ginu mo ikome jo no loss jo dok loss bien ke gum ma dit ikar ma dong alare ma lar no ati ka kwan Fatima college ngara lera ka jan era andong pat pada mete ki tiako kwanan laro donye wiye kene na wachi paro biru du gang kwan una te kwan be bele fu pada tiako kwan adu gang we kar ma du gang to ma lo ba ti ma diri kum kwana ma cha den me ata do ba wala tiana logo ki wiye waji yindo bi logo do funi charan pede be bele funchi kul kuno na kwana fonyi we go twalo an pachere tailoring school pe kwan coach eno koyo biro ki pulu chu bio pie wiye chalo ni yabu che chara ngolo bon a cha ngolo bon pira kana
achara lego le punya mu tigi dukane we le punya mi acharan amiero ko bana ni we yinge ko punya ko je kwe we mi aya achara ko bon katiu mero beru tão we wa ko bitini kere ka kanya na we na rugoni maro beru ti chia ma ba mina mero en be ke aloga mana no ni ake yelu ba piene kai kwano pilipi chura ngwen ti para de wachi atwero jemi duyu pe Kristo mamia tero kai kwano pilipi chura ngwen ti para de kwano atwero jemi duyu pe Kristo mamia tero pe kire atwero uwe pe Kristo mamia tero no twero me loy jok twero me wangu jok twero me loy ko twero me tiu twero me ko wilubu twero no mo madung chatan tor pere twero wen dong mi ti cia kirka ma cha Yesu Kristo chi so wa ti twe wen ma pin ki mama le wen ke go ke mi dong cia wa pungwa mi ya bu yo to ke pungwa ba ya bu yo ko ke mi cia kwan pipi chuan ngwan ti para de Pichora ngwen tinga ba wi ade ko yomot pi jo Pilipi magi chwalo atwer jam dulu weng pe Kristo ma me atero atwer jam weng we abir ki twer me wangu jogi abir ki twer me go gulu kon an be abir ki twero ikin juma pool chale cha dembu mo karangi ma wabir me ne Facebook ma chale man obere ke twero metele wi mun pale ba me cher ka tor wang jogi me yam be buor lo twa me chalu jok de nyaja gi me chalu jok kala winya gi me chalu jok le buor mogi me jogi ma pul ma pat pien Kristo wachi tego me enemiyo gino mo madog yimpe twer ti ne pe foro to Yesu manda lare imwa pier bor wi ngwen down no tiga kuoro ka chedo abi dogo la lo ma jok no du ba ma twan ma be pa bi nywal chi mwa ka pier bor wi ngwen wan wa nyom maleng lu ba mi wa lo tiana bu ngwen le bo munyo yat lo ngara chel e obere mori kim to ma wati kege kan mer kon sienu Victor Amalo ma chane ku road Victory wood pa mer vo kim kene ma gian power word kege kan jatano ko lo kwe ko bangi kwe we chan pa bangi ba mi wa lutino me twin me tuwa ta ma miem ge eni ma chalo megu le bon wa cho megu San Frontier uberi ka pieto ge chalo ma Moise Simon Christophe Bono Adong Agne Job Komagum kimu kene ma paro kwano ni gi pula ta mal ba mi banga mo pere dan ko por banga kwe banga ber pote revival be ko keru gere koma menung tik banda chao tiugi nge nungu la palba abiru la katelu buru mwa pa wi bor chao telo ni mwa lu chieli mi bo ngene pier bor wi rio pa wa mwa li rio atelu buru mwa para boro wateru we abiru ngata werwe makare kayo mera weru ko betini mi ada kya pa no weru no composing we ko yor ateru we makuru wa ba ko ba makaru we pier bicho ma wati pa ko ba ikin gi we ma wa jolo kilo diro me bible ma do ni sia la le kenge meno aki lo ken ma sia chung ken ma chalu dul ba pedo ngi jenge kom gamente pe gi jenge kom dini mu kene pe gi jenge kom not me ken gi jenge kom ni yegi ma le ba large kwede pena ke ken
Ka makuri wano chui yene. Beru papa primary school. Papa chen lokane. Pa jule bu. Pa de ata were. School ne revival Messiah. Guchago e mwaka pierre bo ngwan yari yo. Ma ana ya beru e teacher mu kwon. Kado e mwaka pierre bo ngwan wi biro. Anda we o tij me fuonyo achiara mete kiti tij mukene machalo dano ma ruenyo ludok ke kom dano ati punu ludok makere ga nan president ka woro lu chungu ka woro giati luat wa pien ka pe kong wedi pe bi kar wo ma be pien ge ken ba ber ka mia tij ma pul ma pat Meru do ber wen kero ki gen ma duak para ba go ber ka kero ne kombwa wo beru ta dem nyom wan ki mamen wa pa we a beach mara kote ne put petore an pera kana karma don ke mi atit me reveran ni o ko ber ari bu nyom wan kiera yo wi achien I asti konare me pade Ba kero lok e wia ikara mati wa luwa chagari ukero lok mo lo ni chabiara pa chu gona chen kita chabiara pa mi rubit kwere chen no mo wa ma ki luwa e abia ma ko kalam cha achoyo wen kita chabiara pa mi rubit kwere chabiara pa yete project ma wa yubu ki kanisa me kama luak mi go leki chi en chabiara pa ma lo ba kero ne a royo foto coupe no donye wiluak palba wa tor chinka chiel kwetgi wa gir odlega a boro I mwaka ngwen keken tuwa tigi ma pool ma pat ikingi kin ma chali winya wa beru kwaya master ba la tera po buru mwaka para boro a composing miela rio ma nyen ma yaw no pe ya choli miela chiel ginone miel yararia Ki miela chiel ki luni popera Yesu popera Ki je ma pool ma dong lu ba ti puana Pero mo kwano gitum Shawa ma diding kit eneni Pero mo kwano gitum matwal Piene lu ba berga tinu tiche ma pool ma dong me wura Yigini weng O aki Itero me weng ki bal Ki lu ki chatan Mai no ki tell me remo pa Yesu. We are ana teacher den ma da ni Yesu lara. A teacher den ma da ni Yesu lara dano. We are tell ma Yesu so mina a tigi gembe me wot me cher kore ni o ka donye kwa ma petum. We are when yeah, we work with a chel, yo polo, we work with a chel, la lati ma be, yo palaba, we work with a chel. We work with a chel, la one quarter, yo palaba. We work with a chel, yo polo, we work with a chel, la bati ma be, yo palaba, we work with a chel. We work with a chel, the one quarter, yo. Yeah, we work with a chel. Yo polo work with a chel la tela yo para ba work with a chel we work with a chel the one for tela yo we work with a chel yo polo work with a chel la tela yo para ba work with a chel da work with a chel the one for tell you. See, I think it gave me. Tell Malvamia, Rio Malvamia, Kerr Malvamia, one and one gang can make war. Mancha dem me da, Ying Luba won, Luba wood, Luba Jun Malay. Amen. Thank you so much for listening to the testimony. For your attack, un ulo multi kwet wakachel
pe winyo ngo maluba tiu ka kilwoni lare. That is, that is what we call the true salvation of our Lord Jesus Christ. Gina choe wachwa iwara ga papa ulubodjo ebro chura ne ario. Hebrews chapter 2. Mawachi It says, yin ko ki jami mapol kicha den mapol likogi. they did a lot of things, a lot of items basing on the testimony that they have been given. Pe man In this case, would ba mete ki winyo sa den machet. We are keyboard main art. so we shall continue to listen to the testimony from the wife, Pangat mo mi sa den mabo. to the one who gave us the testimony. So we shall listen to a brief testimony from his wife to confirm what he has said is right, because she was always with him in all these 60 years of their struggle. So let's listen to her at this moment. Wachi wakisa. Research mwakisa. Kija maduong roto ba pe ma meri ki kiji no pe lokke. Yeti mini wa chadan wa winyu ki itwa. Ngoma ilu ba ti kom ko pa ngara chela chel. Ikina ti ye an en roto ba. Ka kone vera miyo chadan mu mokko. Ngo ki ko ma ini ti kom kwana. Ki lañ pa jugi maguber ka ona. To ba ma twero du sa dwa fo che buri. Yap yep joma gi winyo wa wegu winy ikija ki mari alego man pinyin Yesu Kristo rotwa ki folu ba icha ma chal man pe wa ulo wun mauti ka winyo wa iyamo po ul winyo lok ma chal man beru gum madit pe kwoni winyo cha den ma Yesu Kristo ti kwa pa ngara chela chel piyara tek loy jemu kene weng ichale en ma ana chungi achung kami cha den ngo ki kome ma ber ka tine kwana an kinwala mwaga Pierre bi chel wi ngwen babana ober George William Odero makara la buo Mamina obero nye kiloni Dorotea anya makara ne ugole ana bela tien me angwen pa mamana karma dong kinwalo an yena madati mwaka pa waya biu gama ki gang mamegwa utwala ni umiara chara nen la tien matiri ya ler karma o ler ku cha ko acha no la ma pare kom kwana ke gangi eno ne yin matine ma be ena ye beru ye tiano ke yo ma chala ka jokke afura tere ma ka pa ena joma ke yo yet eno ne joma da wobe ma da anyira ma da tiki tere chan wa ki chet ka winyu yet ana beri kingi kuna winyu yet che we utiana weng no ki berka yero ka wana tia bichiel a dek belu nyero a dek belu ario ki kene no gi yete a bichiel weng beru nga belu nyero jo ario aye ki kwanyo gi mi yet mi gena mi yete ki kengi Chicago berka tim kumeno ngara chiel ma ena yela tempa waya ma dong ana beri gang ma megi ko bede dong ti delayed luonye ne ucheng eno do ma bo ko me bene tiri chika yiri kwanya ni uyete tin unu kere gima yan tibe yan ko yeto pat ko no ke kene weng ka uyete ulanyo ke kene kiji yima don ko ne bi yer ne yete pe mia yan ne ndo waje ndo ko men chika do donyo ka tiengo yima di keme kwere ni danu tuma ki nyero danu dum tuma ki nyero danu dum tuma ki nyero miere wot ki tol mi twero mi nyero alañ ka jok mo kit ma ki ber ka training an kere ena ana bera winyu yete ana ngir an kere be li dok be ngir an pa ramu dong yet
an kuma ni pa ngiu ginu mai ka pian pia be ki kara wai kin lu yat met kumeno kuj ma ara no ba be aye di sing ku tiene cha mi nyer enu kada chiar ka buro ni ar dong pe Satan dong kwanyu kare mi bino ka ona kar mo kene a winyu ka ot pung ki uru no ki tika ot bel pu 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 yo kene tika piato bel yo kene tika regu a wachi mane jonu a ki kwene do yira penniero pe gaba wa kari matiri a chago bilu niero no dong ching tika dong peru mano dano lo en daga no niero dak bini wa shabu kene Satan bino berka chilu la tama yiwa du aburi kola ba ngi kola ka chal ngom gini kiye beti du kolu kete ba bino ma wek lobu ku chil ani pa chila li kwanyu chugi la to ta boli tuwi ba awati man luore ngome eni ni ada ki bi chawo ngome dire ni luore ngome ma ki dur akanyi ki chu diku ngom mo bebe kago kwanyu kare no ki tika mato ta kila tek ki wang to keno aya ka dongi tek ta le no kila tek ki biru ngi beru we ki tan we ki gudani distane pedram guta kirta dolle eno dong ber kitu mono no do ki tika mato ta po ikat ngara ki tiara kat kutung tiara ko meno ki tung siel kan yar ma ke kelo ki pielo dano mo to ka wiya kaman no ki wumu ki bo ma ta ket wae pe wiya be penan tiara be penan no dong in ci cha hade da we ko tan wiya be ta pe guru kira dole we kong da ga dire we kong ku dire chen no tiara cha ti yanu ne ki kome ali bete por ne kuri luar mane ne yuru kuma yura por rigi olo ka man be no don right pian luar chane luar moram sheber ka woki pe eno ni chamu ka Satan bino loru lele li ka bino chie tu che no jeo ki kum lele kaman chie tu che lu kar ko ma tika nana ki yare kiri la lok wa tum puere atika neno en yew wiye kaman kaw yew wiye la ka daka en na do yew wiye la ka daka ni am no kwanyo ki wa ana bedo ma pa neno me kumeno mada ber ma pa neno ber ka jonyo ma challa tiam ma dong pe petiki yam beru chalo dano dong ke kwanyo tibu komeo tiki bam ki le tian pa waya eno ki chwa waya gi chiego tiang di kuluma la porpe tiang no boyo wa mala kacha e kai ma di tiri ke no tiko munyo pige ken ana daga deg wa tiang la bulu ma beje ma ki luori membo chiot eni dua tai di kuluma winya ye chamo an pati ki kar mi chamane no yiru kenyu atika jonya kujpe cham kendo waya dong ka rego di ful ma leo winyo dong la yata ma tiek ci waji yin tin kong da ber ka ngere bai tieko tiba ka ki dia cham anda gwele ti ja nyamu ke to bua nyamu jeme ni nyele emi kelu ker kom dan piam ti ma chalu di Satan upiete koma Satan kwanyu keruna Satan kwanyu gubu na adong kidel koma gubu moge kan pe wana po ber mayot ikar madong ki gama o ki kunu midugo don gang ipa jule ipa de kan anda cha ko Satan chane ni ugi kunu Satan makanya ko chak mege mo kene kama Satan ko chak lwanyi koma
Ani di wo be da fut pa ne ye. Satan biru chalo biru ki yamu. Apo no pare koma de quick. Simoro ka pare koma kenya da quieta. Berkatera Carmelites. Oh madong an. No tiat lok pa le bangu biru. Ka tiat lok pa le bang. Mi jiri. Maki chwale mi chondegi. Igang ma mekwa. Gang wa ber gang mi war jok ma tek ma bana war jok. Era bu bana ki tuje da ber twan la jol mo ma konye pe. En jol be ma pe poko kine. Ke le wo jok biru be jol. Nu tij par ba biru be ne jol. Ti ini yang le yono ne ki komeni. Andak pa lare. Mon ber ni am fo la ni de piari we biero ke kar dan kin gang. Piru boro dan dok e gony. Piru bu ngwendong ber fo la. No chan ki timo kumeno. Si donge ni ana yana ki komeni. Wanda wa gware dok ni de piru boro. Wa biru dok kanano fo la. Piari we biero. Jan piari we bu ngwendeni. Wan wa biru wa nero lare wa neo kito mor ko le lenge kwere. Ako no la ching lu ba futpo gura. Ching lu ba gura. Idoma pa. Ni ando bu ngwen. You ma Uganda no kilo scan. Era ya ana no kilo scan mi twin an ka siel kilometer santa ya. Bajilu chano lare kom ni ma ki tier ki lok me fo ilani ki come. Wanda indi nyano le eno ne ki come. Aye Wilson boy jok ku tier ka lega. Gang botwa si riu bot bajil piano bajilu do lare o. Si unamo gero ber ka tier yan lok palu ba ber ka konye twinye. Wadong adok gange. Bacha ko lar lok wani chanta. Wai walare. Chanta beni walare. Si dar mo ki ot ki wai no boy duk ti wai wanga. Wai duk chian ya dar mi lare. Speed go you me dugu chian na come me. Kar ma dugu. Bacha ko yi le Bible. Nyim du go la kom cha wa pare yo me okiano. Walare wa tuju Yesu mi bele la wai kom kwa. Jo wa wun mo te winwa we a wechi u be pa lu ba ti mi a wore kom ko pa an enini ono pa biero ni aramu no twan gum roman ma ber ki kero e kom jogi mago ber ka wonani manu andong adu gang melar fut po gura andong kita mier ki kwa kwera dong ai dan andong kin malat machatano ti kom kwana ye uti yuki wa ti yuki doga kanyi ti ka bino yana de bino ke bogulo ke timu ngare an panel ke nukere an an kama mier yere ye ki kom dano achako neno ne kita mier ka yeru chake ti a yeru kiti akwero aber ka kwetu kom dano tero kare wegale mer ma geluni santa wait war no pe bien alogo mana na ki bara ngir fura yeru ma titiri no pi wale ya ni da time ma right ma konye pe ki forwa ro Yesu ni da yere to twal pi en anono dong ki lode gin ma right ti kona mer ma kir kwara ma ki luoni Walter a yero ko ki pi wine ki bara na ngir fura waja do dong ram ko pian lep ma do da tikere ni lep ma chatano kwanyo lep ma beo chu loke uluru dong lebe en chatan ay anda tiuke ka logo ma not loka ber oboje ma bera do ma raje ngi pam lok kit mai kan fiera pe miet gang fiera pe miet kita ana ko ke kilo wara si man wa nero ko en to Philippi eno fura chung ma tek le king ne wa mier ku nem tungi ki tungi la me roka ma loini futi kwara kai nem ta danti ka nywa le tiam ma tiam pai wa ti kir le tiam kom joki koma yedong ti e eno
kala mer ko ti ka chor ki mero pe em ni mero dong chunya ber ka goni cha we ni an ko nyo ti kiti ka ne odan mo madung chatan ti ka wono awai ruot ke ne pe lara ko ti kitu ka ne odan ma ti marai ikit me wilogo eneni mano chatan nyuaro chunya gone wache ruara fui ko nyo ti kiti eni kwan jo Pilipi chwara dek ti apareo. Beti ka wacho ni do no, onyo ni da oye. Pura mete mi wara nyim, kuna teme matek, mi mako. Gien ma Kristo Yesu do mara pere. Gien da tetimo eno. Pian, yin mai lare ki wako kuja. Yin mai lare me tika lupuluba. Kumi po kweo ni di lare. La me rok futi ka nyano botili. Si weo ana chuke kuna rion a chiara nyim. Satana berka teme ruam ma pat. Kit ma chal satana temo Yesu. Satana tawo ne onodong an ber pa o we nyo meleng. Anong le tian mane nen wu ne mi anodong an pa nong. Mi chiar ka lega le chani. Church of Uganda. Bi pong mala por pa. Abiro ma ke biro ke Yesu ni. Satana to kelo ne chunya. Hey now, pieni, ke Yesu ya war pi ke tiene. Yin ko dai, mo ge kar daga. Watian ko mera ma ke luone Walter. Yin kar pi ke luone la mena ju. Ber pi ora ma. Chinge ora ka pong, no pi de an ngo. Te. Ber ka mena kiti. Mia ju twala be dana do ata. Ci cuy mo ruga ne ana jeo we mo ti yang la diristo mar we anene la me rogo du change ni do ta la me rogo du change ni dong ta la me rogo du ka uchamu cho du change ni do ta la me rogo du change ni dong ta la me rogo ai change ni do ta la me rogo du ka uchamu cho du change ni do ta. Wait, pee. I don't pee. A bottle, keep it to my bottle, to my to bottle. To my jammy choking. I don't bottle it down. You haven't given me don't get you know, mine. Yan kala kwang mi ko wam gu ku ripa. Yana anda tu lenge ali chop kaman. Walta wela merata. Por enda ngi kwang por da ki da man ki tung bar mana. Elo ba ma pe mi pata ma chi arpinga mane. Chi tu na yan kwanga mane chi tu gamu mega. Ki kuma be walta da ku yura da tu gamu geta. Kwana be dong. Ano no to ma ling ma. Lokko ma ki wachi piye yu ne. Lo ba ko yi. Wa be di pi kan dong noi wi yar jaren kan yan mali e kunu ba. Gina walta dong tika timo matera yan mi ma ko chia. Wa peda good bengo. Tu chia tu cielo yilo mali you get one way no wote kwang chiti. Ni yo ka pi ora. O ber ka da. Malu kwang mo kan wale. Ya ko ta konya. Maro no chataro keru tamli eno ni chunya ni wek anata ma nyima food nga pere. No ba poye. Ono joma mier gen ku bene wilo food nga futi bara ti faro ro Yesu twin berber ka bwala ni yimba ni yir ti mo beli ka chenga aw wak da ka cha che ni niu ka ni yiru bale chi chara ge ya leg lo ba wa to mo ke ma bara alega walu ba ma yan ngiu awai lo ba an ni yir na ba ya o bor ba to ya ki ba ti ke da ngi na chara pol bor ba winyu la nani chipo gam ke foro ro Yesu ferbe tu gam ikipa ya gam kere anu panga pania ata mete ki beri logo ni otin ke foro ro Yesu log me kanisa mane nan ke berka wacho ne am aber ngara chel maki yera tila kan li me kanisa me gero Chidong kama ki chiar ka wilu bari, chiar ka wilu bau, chiar ka timongo anu an la wa.
chian ber magat ali wario ya bier o ber ma ali wario ka bier wa jar ka wil bow ki gen gulu ka para bier min wan wa jar gulu jar wil bow wil semen wil chuma wil jema pola tayi mutaka kar ma don wa tiyo wil wa jar o word me bieno wa o ka ber mai gulu ma ke luone loyo bo yan mutaka mangejo mocho ma fut bi atiano taka mangejo muoj ma wuot tie nyim satana aburo di wo satana ywa liel maki kwinyo dong yubu ye ma be tungi kitungi ye kan bok wei ngar mo pe ye kel we ko tan ko le tik kitene o gura kul wa karbe wa mot ma na le chat kaman maki kwinyo kar mada el wa ngi je ma yapa pe ri ye malo karma amala rumu chaka legal bollo ba awal ba liele pe mega liele eni tatana yo kelo tatana ye ngor mo ci lutte bu enini am pa bi donya ba kay ku nan ka donya wada wani tatana wang lek eni mada chu awaji tatana buri enini am pa bi donya ye ci karma ci ko tatana ma be kir enini ki cer gamu tianta mu taka ke kelo ntaka chaka ngwai taka o I parais mama ki luone la foda kiana taka manyi mutu mocho dong yani kari ki ngono dong yo pe wando ngi yesu ntaka chaka goy buo eno ne nwa nyi mutaka wanyi komwa tiana to meka menajo nego to nyi mutaka eno do jonge amati tiri ma dako taka maki lone joma gu ringi kikin gang ayo kwanyo bo ki mala ya chaka chopo ya ke helo ke piando fonge ma pe yape ikoi koma ki kwana achiel ario adak ya ke wamu kero we ki el ki koma chi ki lweny ma no do chaka chan ki tia ki kare di gur kar ma dongi yaya wa maru tiana winu ko pok kar no remu pombe di tiana wanyo kako chogo to ye wa time we to re si ma dongi tiki luo mutaka mukane ke kelo wa aria awai chatan ena icha mi loy ma luku pornono akwanyo kitenge momo no dongi boli koma diguru maki ngene gwa data yani tenge na umu ki wewe icha ma bi nyer ki chatan ki chuja weng wi kitana aria wiyo chako kwe ki nyer chako awai chatan timu ngo me timu pe dang no gwa bu yikini cherchi yikki joma ibi yiko gi kita wechini mera ya gima chatan berka tema kere chilo bana tika chiel kwera fura ye chung nyimu won lwa pal ba ma tika winya ne pa be yilo chia nyim chatan pe bana be lawo ngeya ki chatan yelwa ka buli maduata gen ko tanyelo ba ana laare ma ka pier bier we bier kari kwano ko bedini dwa chore bi no mwa ma anda tere laare eto enu ne pati ka kwana ne dano fura tika yenya da berchal fura chaka manyen berchal mier fura chak laare tin wajo ma ge rumu chongi mi laare kere ne ka berda furu mier laaro dojo ki laare ber ka ne ka niang ki niang mera ye gin mal ba ti kwana ya yom chani ya yom kit moy ken be pal ba ne koma ulara madano ngeyo we aber ka neno nyimbe ke madan magi piem o wega la lor da ngeya o wega la lor de dangang pale ba wadanya kitang gang ma ayi we nyara piem to cha yune wanera ki ye gang pale ba gande gal woro to ye wega la lor da ngeya gang pale ba wa piem ki dere gang ma ayi we nyara ye to ta mane nera ki gang pale ba gande gal woro to ye wega la lor kay chungo gang cha
wa bi mo den wal aye gan ba te ga mare ne gan ba gan de ga tu we ala do da ne gan ba wa mi den ya aye gan tu we gan ba te ga mare ne ya gan de jo tu we gan ba tu we wa do ya gan ba ma den de aye gan tu we gan ba te ga mare ne gan ba gan de ga tu we ala do Kinonge ana miara bed ngara chiel mala tela achao tela na mafuda tid maga para bi kom tela pasi ara pebene ki yer ni ka bella tela pira atuki ber kom tela ki come mala ditusto de late yana yokara eromene ma ana tikere ni en bena yo mina ni aki UK an ka chiel ki Bishop Tony pe man lok pal ba pe Ramadano pe bene ol nongo ter kay winyi ma chal man bi mi dare kuone itini ning chatano lenyi ma furi tiri chala ane nyo gwagba si no la konye baranga onyo gwagwa ichani in furi ti ching jo ma chatanti ka lenyi katika maleng dogola ne peke lor kari matiri en mo mi lo furu chung du ba ti ga yenyo jo ma chalo an ma no chatano lanyo gini du ba futi ga yenyo gi giti wi lobo ya jo ma jog do wono gi ma ka mo pe ma gi ram laare ye du ba futi ti komgi tina ne ngara chele chele tiki twer mi la ko kone wege yue ki twer pa chol ping aneno chan iching jugi agikene da loro yilubana mati agonya aloro yilubana mati agonya kacha tamo kelu wiye kerto me chwali yeni ni dakiya tatan pengole ma yegum malba mia David Barre what matter. Yeah, as we have listened to the testimony from the wife, so we really thank you for listening. We are still continuing with our program as usual. Before Dr. Yes, I still have to thank you for still persevering with us and still staying with us from the beginning until now. So the people who doesn't just try to listen to the word of God. So some people, they just come online to watch just for a little bit, just to beep it. So they will go to where their interest is and where they see that they still have some interest in. Machalo dano machamo cham makati keri nyime meri cham wang mai yeng meri cham wang mai neno ne atebo dong tino. So I thank the people who have really persevered, and like someone who wants, if he want to eat and they have brought for him some food, he will eat until the food finished from the basket that he has been given. Those are the people that I thank them. Those people who doesn't get tired of the gospel.
Wawajo boto ni wan wachung kanisa ni en wan wati yen uchung ni kuri pa kwena. So I tell you that this church of ours, it stands on the foundation that has been laid by the apostles. Uchung yu bot ko kwena. It has been set on the footstep of the apostles Kikiti gituju and their works. momeo In this case, chademen mawameo ni. so the testimonies that we give Tieme poko kim wa kikit kanisa mokena. is to divide us, to set us apart from other churches that you see them around there. That makes us different. Maka me wachuni John I'm not afraid to say that John, la kwena John wachi chwing mapat do kero chero yuwilo. he said that there are many spirits that has gone across the whole world. Guru pepe maka ka wachuni I'm not afraid Yesu to say that, wachi lunibi mapol gube kero that yuwilo. Jesus said that there are many apostles, fake apostles, and prophets will be sent across the world. Magin di bibino ichal menya. That they will come in the image, in my name. Gin John du kago bino gin chako kanisa. So if those kind of people, when they come, they will start a church. Nat man chako kanisa ne. Each of them, they will start their church Kingin Yesu. in the name of Jesus. Eto Yesu wachi ubingeru kikit nyeki. But Jesus said, you will know them by their fruits, Ken gin di rugo larum. because they will put on the skin of the sheep. Kagi biro ka bualo And they kidar. come and then they deceive you. Eto ubingeru kikitiki. But you will know them by their works. Pe man In this way, wamiro yina ye inen ka dul kanisa machalo man. Tuero biro meka chatan. so it is upon you, we are now telling you that it's upon you to see, to distinguish between that, is this church that I am in, is it for the Satan? Kit machalo. Guru wachi karma dong ki biro ka waini. En la did me bezebul. Riemo chien kitek pa bezebul. Si eno wajini chatan ka pukin du pokre ba mona ti kingi dongen peti yugi mo. So, like they said in by the Jezebel, that the devil, if they are divided, like Satan, if they are divided, they cannot do any works together. Pe man So, in this way, chatan pe wa weri. So Kit machalo la dit ti utiro. Ni jugi mo no ti gangi mo loyo gangi mo loyo mamane babane ki kaka dutu ene wang ki mai. Chatan petwero wang ukere ki gang mo. so in this case, like the way as Archdeacon has mentioned, that the Satan, they cannot burn their fellow Satan, like the way how he did it himself from his own home. And their home, he did it himself. But the devil or the Satan, they cannot burn themselves or fight among themselves. Jok petero toro ki madon. Charu lagoro ki chiaro toro ni kala winya ki jok petero timwen. So the devil, like we mentioned, that they went to the mountain of Lagoro, they went and then divided and killed all of them. The same like also in Kalawinya, we went and then we killed all of them and burned them. The devil cannot do that. Alogo man pe kwanya kala kala. I've done this so that to remove all the doubts that you might have in you. Bot jo magi winyu waki maginero waki jo magi nwago lok To palu the banka che people kwe wa. who listen to us and those one who watch out, I'm telling you, I'm not afraid of it. Ni wachung iko lo kwena kid machalo yang lo kwena biru ka That we are standing and we are standing firm on the footstep that has been laid by the apostles. Ben jo mukero mati lo kanam lo pa muni. Magin go winyu nero program wa gen go biru ka leko wa ni wa chwal program me jiri. Bot lu tugi wa ko chero tit jiri bot Like the people who are outside, who are abroad in different parts of the world, in the UK, in the US, everywhere, they have been asking us to send these same gospels to them, to their ancestors, to the people who haven't heard this true gospel of our Lord Jesus Christ. They've asked us for several times. Ben gen dongu nyang ginawan watika tiyune. Ni lubani romo konyo dana da romo konyo dano ke UP romo konyo dano ke mabut kita wano tiro cha denge ni ogonyo wani Because- umieru ke chet ki tiempo lutugi we gen beri ki gonyo Because they have watched us and they've seen by themselves the testimony that we have laid in front of them, and they have believed, and in that way they are asking us to send the same gospel that we are sharing every time online. ento kit machalo kanija
ma kichulu. Kipa chamna ni la logo. But Ni kanija ma kichulu. so, like the way they mentioned that the church that we have today has been mixed up. It has been mixed up. It's not the true church. Bukere kichulu. Ki lok melim. Some of them has been mixed with the issue of money, Lok melon. the issue of wealth, Lok me kitim ma pat. the things that any things that they do at them. Mama you twin madam tika nano kikit kanija ba pat kompetini. Dano petiki again. So in this way, the people, the way out the heart that people see the church today, they don't have faith in them. Mama you jobukere peyo. Joge matila ani. Jona ma woro kene ko bin bot watni. Mono kanija me ada. Because some of those ones who are outside, they always ask their friends that these people that you are selling to us, are they the true people who have faith, the true people who have the true church? Eto joma kiti loga. Gewa ini uye beendo wanero. Jona bikonyu. So the people who are outside, they said, you believe because they have seen and they will be able to help you. Kidmo time paluda. Joma giti Australia. Gulega wade wachero tu jiri. Bot luria jira. Uno refugees. Magenti parabet. Jona gubiri kara gubiri kiluoro. So Eto karba wo bot giba wa ti paluba. Gengu ye ni ada. Mana yika nisa maluba. So this has been evidence in Paluda where we went. The people in Australia who are watching us online, they requested us to go to Paluda and preach the gospel. But when we reached there, people had doubt in this gospel. They were fearing, they were not having faith. But when we reached there in that camp, there was a lot of evidence of the true gospel that people had in Paluda, and it changed the life of people out there in the camp. Hey man na logo man. Bear wangini. Put what ticket luak cha den mo tiu ping kit macharo. Gina choya waini what ticket cha den mo rumua. So I have said this because we have a evidence and many testimonies that are surround us all. We have many testimonies around. Madon. Big testimonies. Mapaya you win. The one that you have never had in your life. Ibiberuka win you You ne. will be able to watch it and you will be able to listen to it. Kit machari win you. Ba oti and man on a chain. Magin gumi you cha dengi. Nagmano mi you cha denge. Kita eno no itikere. Ipajumone. Kita eno tikere. Ipajumone. Kita lubao. Laro. Kika uribu kika che. The way you have listened today from this family, this is a family. They gave their testimony before even they were brought together into this matrimony. They gave their own individual testimony, how God saved them before they even came together. You will be listening to many of those testimonies that are coming underway. Wanyang ni chatan peluoru ngatumo. We knew that the Satan it doesn't fear anyone, Dok pajanu ngatumo. and it doesn't leave anyone, Keri ka latin. even if a child. But when you keep a chataro chako nywaru kere. Kira timbo putim wangapa. Kitu biru ka nywaru neke. So we have listened from Mom the way Asha has mentioned from our teenage of 10 years. The devil has already started to use her. Meno pe pati ginda tika time kum jumu kera lutera mapol kumbe. Is it different from what is happening to many of the children of today? Chatan pe paro ngat molon. Satan doesn't mind even if you are a rich person or you are a wealthy person. Chatan pe paro ngat mo kwano matikiri yao ki degree bana mas. Satan doesn't care whether you have degree, whether you have knowledge, doesn't care. Chatan pe paro na diputi kerika anyaha kerika awu. Satan doesn't care whether you are an old person, whether you are a young girl, whether you are a teenager. Satan doesn't care. Ni wang malu ba yo gonyiki mabut kai chako ngero komi. Until when God will take you from that jail and then he will push you outside. Wapoyo do ba mauti utiche. We thank God for what he has done in the life of this family. Matwala
twala Luongen malare ole mere luoki ba luongen malare loche more luoki yera dire ma jong duara pon yeba da yera dire ma jong duara beri yeba nera yera dire ma kwere duara pon yeba ba luongen malare ba more luoki ba luongen ma kon la no me joni do ba luongen ma kwere la no mo joni do ya la moy ya ya ma la le ba mo do ke do ya amone ki ba lu ka anani ya la moy ba luongen mo dum me wone mo do ke ya ba wan ma do no la le ye do ya ba wan ma do no be ye do wan ma do no ko ye do ba luongen ma la le ba mo joni ba luongen ma la le do mo joni Joni do ba luongen ma la le ole mo duake ya ba moy en wa mi ma konde wa mo duake do ba luongen ma kon la le mo duake do ya ba moy en wa ya ma toy ba mo joni en wa ya ma toy lo ji mo joni do tuan ma do no war yeba ya tuan ma do no dali yedo ya tuan ma do no ko yedo ya ra ti ma jog luara per yeba Jomagen go winyu lokal ba magun nyang ye magen ge meron lakke magen ge rom meron rachukogi. So the people who have listened to the gospel, the people who want to change their life, the people who want to receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Git machalo juma pol don go beru katimu na program machalo man ma wa winyu report gini gilare. As many people have been doing in the same program as we have seen now, and people they send us the information that they have received the Lord as their personal Lord and Savior through these programs. Rum choy ki ka beru ni no ilchi maro si look man ma logo where jol yes. Kneel down from wherever you are and all lift your hand from wherever you are, from everywhere, anywhere where you are. What command? And follow this word that I will say. Antina ye yes. Today I have received Jesus Christ as my Lord and Savior. Me beru la lara. I need Jesus to be my Savior. Acquire Satan. I don't want the devil. Kitiche duju. I receive him from all his bad words. Aligi yes. I receive you, Jesus. I ask you. Timakisa. Forgive me. Gonya. Release me Kima butch. from this bondage That the devil has bound me. Let me be yours from now forever. Amen. Amen. Walego. I want to team wakisa. Ba in pay boo kitano. Kayini mi riego. Bot dana ma moi. Ma penye yu gino. Imino giriego. We gen pe obed bo ki wedi to twal. We ke miro giriego me yopu gin ma we gen beru ka chel ki wedi. Momi yo kombete ma walogo ni watika chel ki jo du ma giti wi lobo. Wati chok we ge ka dada. In koro. In do chok ki ngara chel. Ket ma chanu lokki wa chi. Lokki dong ti we dog ngara chel. Makao tuju ki doge. Chi in laro en. Kumbeti joma go tuju ki dogi di gen gi ye yin Yesu. Ye wi lagi. Kerchi kumgi gongi we gen bu no aloga. Kita wan ber no aloga dong wo ticha den tinni. We gen ber go betcha den. Wa legi man inye wor Yesu Kristo rotwa. Amen. Amen. Wa poyo matek kai timu man. Thank you so much if you have done this.
Na masima kupe kwetwa mai mini wa report me gin mo ke ken mai mero niang ki botwa nyu report mai mero mi botwa ripe kwetwa inama chiman. So if you like to connect with us, you would like to give us the feedback, whether maybe you received Jesus Christ today as your Lord and Savior, you want to get back to us to give us your feedback, you can connect with us using this number that is going to give. Jero bera 077 Ario dega bor 238 abero jer abor 788 ade 3. anoyo. So he's going to repeat the number. If you're outside, Jero abera 077 Ario dega bor 238 abera bor 788 ade 3. na mama rongo kupe kwetwa WhatsApp. The number that you can use to connect with us on WhatsApp. Jero ade abongwera ngwen 0394 abor achiel abongwen 819 abero abor 778 jero ade abongwen 039 angwen abor achiel 481 abongwen abero 977 abor 8. Boy matek lubaw mini So those are the numbers. May God bless you all. warwate doki chabet We manyen shall, kadwo ye. we shall meet next Sunday if the Lord agrees. Thank you so much for listening to us today. May God bless you all. Wale So ai let- won wachino wakis Kristo timu wa kisasa. war luba matero de chiu yen luba makwo itie tin kinero mapetum yen luba mape chake dok pegit ye bere tin ni ma indo ilaro gi yen bere gen buno ke mapegit mani wor wa we kwa luong daro we kuno ke mapegit ye we mi gummi kom gen bijo magu winyu wa magu ripet kwetwa magu ndoko chwingi magu niang ye we cha den ma wa logo gi o kongi gen bere bu becha den ni ba ma twaro bichi olego mani winwa nyingu Yesu Kristo mar perete na pa Yesu perete Pirete, long mini lar pirete ya. Pirete, pirete ya. Waro laro lo lo ba, waro laro lo ya. You can open that one. Okay. Take a note to the deep finish. finish and share No, okay, finishing. Can you work share? Okay. Pirete,